Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali. Pada masa hidupnya beliau habiskan untuk belajar, mengajar, dan berdakwah. Saya katakan belajar, beliau walaupun sudah terkenal dan banyak dibutuhkan orang, tapi beliau tidak malu untuk belajar. Di mana ada majelis beliau hadir dan beliau bawa kitab ngaji. Bahkan banyak di antara awam kalah dengan beliau semangat belajarnya. Setiap ada Rabitah beliau datang ngaji. Bahkan Hababul Mustafa tiap tahun adakan daurah 20 hari berturut-turut, mulai tanggal 3 sampai 23 Ramadan. Hampir beliau tidak pernah absen untuk datang bawa kitab dan mengaji. Bahkan dibawa istrinya Syarifah. Mudah-mudahan Allah muliakan, Allah beri kesabaran. Hidupnya belajar, mengajar di masjid ini, berdakwah di mana-mana. Mudah-mudahan Allah terima amalnya, mudah-mudahan Allah terima ibadahnya, Allah terima dakwahnya. Dakwah beliau sangat berkesan karena dakwah dibungkus dengan humor yang indah dan tidak jorok. Kemarin Mada kudrati La ilaha illallah La ilaha illallah Al-Baqi Al-Baqi Ba'da fana'i khalqi Ba'da fana'i khalqi La ilaha illallah La ilaha illallah Kullu syai'in Kullu syai'in Halikun إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لا إله إلا الله الباقي بعد قدرته لا إله إلا الله الباقي بعد فناء خلقه لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لا إله إلا الله العاقي بعد قدرته لا إله إلا الله الباقي بعد فناء قلبي لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله bin Ahmad bin Abdurrahman sudah terkenal dan banyak dibutuhkan hadir
dan beliau bawa kitab mengadakan daurah 20 hari. Hampir beliau tidak pernah absen untuk datang di masjid ini berdakwah, terima ibadahnya. Allah terima, dibungkus dengan humor. Miring. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.